eye Kwahu nipa eba bi di Kwahu no na omo astarte sane down omo konkoko na omo to aso akoba miamia omo fubae ntikas we nyina enei nka wonhu se sprinters cars no e kasa kese elodu ko nkran no ubehu omo se omo wo Kwahu bipo no so but enei de ohun se sa cars nyina ba ha omo nyina elodu Kwahu baby a wo hwe umu se sprinter cars ni sisi do hon ya omu nyina lodu ede akọ mia baby a omu free ebaaye ene wo hwe ha cars akese lodu konkran no ena wo hu so omu gina ha omu pai akra Nina ye kasa lodu ede akonkan ye betwa ben nipa na wo ho adrawafo ni bi ene omo afro cars ni bi na no mo din komo mienko driver ni ho na ye ne nkodi nkomo papa ye mo akwa ba de ba PreViewGh so ajamba chome joso na ene mahu sa mu lodu akra wo bipo so ha ana ye hu bi sa eye Easter nti ne cars akesi ni nyina ba ha o mu lodu ya na ana de ye anu ma ye lodu ko akra ba to aye machi na Easter ma zo aye san lodu Easter we de obi antimi go na ba se Easter we ko fo di Easter ye di o ko wa no aye ye o mo me ne o wa sa ye kura ko fo ne ye bo enye papa ene ma ye se hu o Easter no ene na go tu amai mahu se cars ni sisi wo nipa nim omumfro ana Easter Monday and kabese 12 o'clock car short e wo ko bi afu ene ka e wo committee fi pa amani mo diska bi ani ho omo ma e ko munya fom ko be fa konga aduma ne ni ho e se na ma yin se ahokyera ba bia yo ene small car and will be amfu and every can say if you say Easter you shall go Easter so we won san e ma we bi so yeah better see baby send your PreViewGh e ma mu hu yi aha ye bia na your friend Kwahu so etent a omo boy a na omo ye Kwahu so no aha na wo hu cars nyina ye kasa omu lodu ape nipa de akonkoko na omu so afaka akọ enkran eni kumanse bia mi About it,